Inicijativa mladih sa invaliditetom Boke ili IMI Boke je osnovana 11. aprila 2019. godine od strane troje mladih Kotorana sa invaliditetom, Andriji Dunje Samarđić i Miroslave Mime Ivanović, a registrovana je 29. maja iste godine. Nas troje smo zaključili da za ostvarivanje samostalnog života za sve nas ključno je bilo preseljenje u Podgoricu gdje smo započeli studiranje. I taj moment preseljenja je bio ključan za ostvarivanje samostalnog kretanja i uopšte samostalnog života. U tom periodu studiranja kao i nakon, kroz dugotrajan aktivizam u pokretu osoba s invaliditetom nastojali smo i nadam se da smo uspjeli u tome da promijenimo donekle svijest u lokalnoj zajednici u odnosu na osobe s invaliditetom i to ne samo kroz aktivizam i rad, već i kroz samo naše kretanje i pojavljivanje. Za to vrijeme primijetili smo, u jednom trenutku smo postali svjesni da smo naš rodni grad u kojem smo završili i osnovnu i srednju školu, zapostavili i da nismo uspjeli i nismo stigli da doprinesemo ostvarivanju raznoraznih servisa, podrške i da doprinesemo razvoju svijesti društvene zajednice, to jest lokalne zajednice u odnosu na osobe sa invaliditetom. IMI Boke od svog osnivanja pruža besplatnu pravnu pomoć i uslugu SOS telefona za žene sa invaliditetom s iskustvom nasilja i diskriminacije. Otkad sam korisnica organizacije IMI Boke, imam jako veliku sigurnost jer mogu da im se obratim uvijek, u bilo koje doba, sa bilo kojim problemom. Imat ću njihovo razumijevanje i njihovu podršku, a pošto osobe, na primjer kao što sam ja, nemaju, uglavnom budu same ili imaju neki svoj porodični problem i se uvijek mogu da računam na njihovu podršku i to mi jako puno znači. Od januara 2022. godine IMI Boke u kontinuitetu pruža uslugu besplatnog pristupačnog taksi prevoza za osobe sa invaliditetom iz Boke, a povremeno kroz kratkotrajne projekte usluge personalne asistencije i pomoći u kući. Ja sam korisnica kolica i bila sam više puta u tom taksiju. To je sasvim nešto drugo kad auto dođe po tebe ispred kuće i vratite kući. Mnogo to znači. Mogu da ga koristim ne samo kad su u pitanju zdravstvene usluge, mogu da ga koristim ako treba nešto administrativno da riješim, ako želim u kupovinu ili da odem čak i za svoju dušu negdje da izađem. Za prvih 5 godina IMI Boke je uspješno realizovala 23 projekta, dok trenutno sprovodi njih 7. IMI Boke jedna je od rijetkih organizacija osoba sa invaliditetom koja značajni dio svog rada posvećuje pravima žena sa invaliditetom, aktivnostima s institucionalizovanim osobama sa invaliditetom, pristupačnosti informacija koje pruža osobama sa oštećenjem vida i osobama sa oštećenjem sluha ili govora. Zaista treba jedan zajednički multisektorski pristup i jedna podrška od strane institucija, ali u onom smislu da konačno institucije sistema preuzmu sami inicijativu, a naravno da ćemo i mi u tome pomoći. Hvala.